Intatheli Newsroom Africa yakwethulela lezi ndaba zethu uMweli Masilela selokhu enkanise eBarberton eMpumalanga ukusuka kuvele izindaba zokuguqa kowabe eyiphini likaMengameli uDavid Mabuza. Njengamanje sixhumana naye ukuzosibikela ngokwenzeka njengamanje. Mweli, siyakwamukela ezindabeni zethu. Ebantwini osuke wakhuluma nabo selokhu kushone uMabuza bamchaze njengomuntu benosizo emphakathini. Unjani ke umuzwa njengamanje njengoba abantu sekubona kusekucacile ukuthi ngempela iwile insika yezombusazwe ebisingathi ubaba esifundazweni? Ngempela konke lokwendekile Thabile kuyakhombisa ukuthi kuwe insika yesivelana nawubuka ukuthi kusukela andlulile emhlabeni ngalosine evikini deliphelile babe David Dabete Mabuza lobeka liphini lamengameli la eNingizimu Afrika bantu balokhu batheleka ngemnyenti namanje nje sikhuluma nje disachubeka nokungena imoto abantu batoletha emavi endvuthuto emndenini but ke kodwa lesikubonile Thabile ukuthi solo nje njengoba bafika abantu ilicembu leANC lekungilona lalisebenzela kakhulu lo waMabuza Mshengu ngilo lese lizamile ukuthi liqinisekise ukuthi njengoba ayobekwa kusasa emalungiselelo abe secophelelweni lelisetulo sibonile nakhulumende nje sicetha kubona umlayeto lobuya khona eofisini lamengameli Cyril Ramaphosa losho ukuthi impela kusasa silenzele ukuthi kube nguye lothula leyo nkulumo yelisuku lokulenzeleka ukuthi ibonge ichaze nangenzima la idlalile ekukhuleni kwalelive laseNingizimu Afrika utakwati ke ukuthi elangeni ledlulile nje kube netinkonzo tesikhumbuzo letibanjwe cishe etindzaweni letihlukahlukene tigotsi letfaya ekhatsi Hlanzeni inkangala kanye neGartsibande simvile loyo lolisekela lamengameli manje Paul Mashatile achaza ke ukuthi nanobe nje bekangasiyo ingilozi kukhona lokunye lapha nalapha abantu labakhala ngawo kodwa imisebenzi yakhe iyavakala ebantwini labatsinzile etimpilweni takhe njengoba silana nje kune stage lapho kuthelwa khona ipetrol noma sithi filling station bantu labasebenza lapho bachazela ukuthi bekasuka khona la ekhaya lakhe atihambele aye khona ayothela ipetrol nase athelile ke uthola ukuthi bona labasebenza lapha kuba nakuncane la kushiyako kungako ke bathi bebabangana ngaye uma afikile kodwa noma ufika etindzaweni letisemakhaya nalapho asuka khona abantu bakhona bayachaza ukuthi ubakhele lokuningi lokufaya ekhathi kubakhela tindlu ulungisile nakangena khulumende tikolo letihlukahlukene kuqinisekisa ukuthi abantu bathola imfundo lefanele kanti ke kuto dona tikolo letisemakhaya labanye nje lesikhulume nabo namuhla Thabile bachazile ukuthi inhlupheko beyibagubha emehlo kodwa ngekufika kwaMabuza waletha leto tinhlelo ukuthi bantwana bakhone kudla etikolweni kukhona ke nalabanye lesikhulumisene nabo namuhla lokufaka labo labakhulisile kulusha lweANC labafana nabo Tim Mashele bayasho ukuthi nanobe nje babonile lapha nalapha emaphutha kodwa usebenze kakhulu ukuthi abakhulise kungako manje bakhonile ukuthi bakhona kusebenza etindzaweni letifana nakhona eParliament futhi ke njengoba abashile manje banaso sifiso sokuthi balandzele etinyathelweni takhe lokusifiso ke lesivelile nakulabanye abantu etindzaweni letihlukahlukene ukuthi impela kwangathi bangalandzela etinyathelweni takhe kude kuchubeke kube nekuthulwa kwetinsita etindzaweni letihlukahlukene namuhla ke siphinde sabona longunobhala weANC jikelele Fikile Mbalula afika khona la abeka ukuthi babonga kakhulu ukusebenzisana nemndeni kude kufike lesikhathi bakhonile ukuthi balalelane bathemba ukuthi onke emalungiselelo emengemumo njengoba kusasa ekseni buholi lobusetulo beANC lobufaka yena ekhathi nobhala wayo inhlangano batawufika la batotfula kumndeni wakaMabuza lokubitwa ukuthi i-national flag kukhombisa kona kumhlonipha lo wakaMabuza silinzeleke ukuthi kusasa bantu labaphuma kumikhakha lehlukahlukene kudo tenkolo labaphuma nje emakhaya lahlukahlukene kuhulumende kanye nemacembu lahlukahlukene kungasiyo yona iANC laphuma lafana nabo ekhathi bo DA EFF nabo MK sibonile nabo labamelela kumacembu bavela kutothatha timpepha ukuthi nabo bayaya lapha enkonzweni yemngcabo so sitawuva khona ke ukuthi ngabe bathini kodwa kuvakela ukuthi cha impela leli bekuliqhawe lelisebenzele sive laphenze lasebenzela uhulumende kanye nelicembu lapho liphuma khona iANC. Sibonge kakhulu leyo bekuyintatheli yethu uMweli Masilela esibikela bukhoma eseBarberton eMpumalanga.